zote Toyota Mizoram Premier League season som na round ni na ni khat na a match ni na kan lo thleng ta tuna hian FC Veng Hnuai le Chonpui FC te anin ma chhon do na bal thangan ball change a Malama Davida aron supporta Rosanga Saklama Josefa ama pe cheve atum ngar te reng nen Petera rang ang reng sia ball tel mi lovin tunang han ro tlang te kha ball tel mi lovin Petera atitlua Val thanga afatok teu em goal bara fuwa Pet chakop me ball kalan anaboka Jesse kan mulai se wa Jesse ron tolet thui thin khop mai ball ron zong na sa sinuna thanglama wal hima cross ball afatok em save thale tuk zona goal ma da thei ba ball hima cross ball tok khop maya Jonan chatak mai lo dan saka zotea ball tau laya ro sang the ti don ro sang avan muchave amar chu lo pong zawani offside lo pong man tlat khaju Chonpui lampang hi pate an kol tamang renga amar chu grand ball in khela an ti theinek maya Oh, avan goal teu ve kha chu. Eva. Để tay đó. Vào tha corner, avat tok teu ve. Mangaya, ando block saka. Petera mangaya. Mangaya goal atraya, atok teu lutuk center back dia. Tetea. Valpuya sinuna thanglama oma sinuna alai Jesse om Valpuya atraya goal mau da kal lo tlat Val thanga ruak ta huai mai Veng Hnuai lampang Val thanga van save Chavelo makhan Val thanga goal sot chatak mai ne a Veng Hnuai keeper loman chatak boke lo dan sak Ang goal ngay to turang ay akha niya Wal thanga pet na boka hamar chu Veng Hnuai goal keeperin ati thatak zetani pet na ve pet threm John atang ro sanga goal ta John a ball pet chua thal tuk mai khata ball kal zela khan ro sangan Chonpui tan first half un top rual deuh thoin goal khunga zona ball pet zira kha lo to pial zawa khata ball kala kha ro sangan chiang tak mai nai taka penalty area tangin pet lu ta Jona atisual tlat mai phụ tok là ball lút tlat mai goal à JohnจะสวลตะตลัดChonpui lamin Val thangan Chonpui corner minute somruk le pakwang khel to Chonpui lamin corner an lo chuka vat tha em ama lo chu goal talawa teu chu teu viau ro sa khan nang ching man lo dawa player panhin tau fu pal deuh nge ni boka Joseph atangin Rin Puya lại bị sẽ đang làm năng xem thì đó ném Rin Puya Petera Val thanga nai tuka Val thanga thì khan Chonpui goal ni na khung ta Chonpui la min van thiet moi ve kha chu Val thanga defender kara lawin se pisova Rin Puya kat cheva Petera chep taka Val thanga pass dik chada Val thangan moi takina finish Chonpui lamin cha sanei don em
goal van moi em tu là hang goal moi tang mai ro sang atrai kan hmu le ta a volley lu ta ni ram ti la khian khi ai tha tawk thei tu ra ngai ni a ram ti la khian amma ro chu tok tha tawk lo hong ti ma la rol ve le hui kon lu le ta oh zo te a da set a lai ni ka chu oh goal chance pui la min ball chu saka oh ti khan zo te Toyota Mizoram Premier League season 10 round ni na ni khan na chu kan zo fel ta tuna in khel chan pui FC te champion lai Mizoram Premier League champion lai hian gol thum gol khatin FC Veng Hnuaian ne a